open politics trending news ene nsema hodo atwagu ama hodo so Ghana Info TV yo ha se be kwa fa stories bi side abesom o channel use nene foka bituma enke nsu a pese fe besom ya hwefo ntino akoba ba no ayimu dukra trudu e besom me pese be kasa pi no me sho so be ka mo ne akọ social media no so ne akọ hwe de Twene bi e de aba ne ba de aka no ira beto amoso Ken Agyapong wo se bawomia bon wona be se Ghana economy no odi bawomia chi a o de den o dada Ghana fo se ba fe de bawomia ni nyansa. Look at this. Sana Owusu Bempah wakwajiska mahama ho di mahama achi a o ye den o hye ne bokese sa Owusu Bempah ya be ka se John Mahama ntimi nya president da ono an be ka o si Nyankopon aka kire ne se Nyankopon na nti Nyankopon e kontomponi enna Nyankopon se John Mahama ntimi nya president afi de Nyankopon se John Mahama be president I was so say all these people are there for their stomach. They don't care about Ghana ni. They don't. I'm sorry, it is what it is. They don't. And to me now, me want for Ghana, you know. I'll make sure say, would ye emotion, or politics, that we are me, and for Jimmy Maha, I am no crap platform. And to say when people knew NDC in here, for Kwasia couple baby tina. Or mine be ye no Ghana first before NDC MPP. What you say, and to say, what Jimmy couple baby tina. Because me hwe say nipa bone fo keto we ya de ekokrometi akoto abama mu ye pa o masem tin ye to abama mu so omo meboaye no omo mekunya da bi it will never happen because at the end of the day no ye ne kamafo ye ho kire ya obi ani wo beboaye but ono Kwasia sa no ne ho kire na wafro private jet akwa bro kire wo Ghana ni wo ho kire wa unua NDC ni a ana MPP ni ana ne timantem ono ana beboa wo. There's no way say we yiri kwa wo so am watiem say wo kofre John Mahama na Akufuado e wo phone so na ono abeboa wo da bi eye asimasi a wo ne timantam na wo tiem afre no bra akwadwo wo nkwadwuma afa kai be fa me na me fa me yiri nko enkwaja ya hwe bra akwadwo nso be ba be fa wo. It doesn't matter say bra akwadwo nim say wo ye NDC ni. It doesn't matter say bra akwadwo nim say wo ye CPP ni. Obeboa wo. That is why we need to build a strong community. Niam forget this and Kwasia for we MPP NDC they don't care about us. NDC no cry the kakra chen MPP for we MPP ne de Akufuado MPP we dia say bibia anya Akufu MPP ni bi ni o Kufuo de apemfo nko free enkura ni di wo school free Kufuo de ne MPP papa onya Kwasia for MPP ni pa bone fo say Kufuo no yi kwan fa ha no yi ka kwan no si hospital okro wem no si school dan wa ha no eno ne MPP ni pa bonefo a loto nyina moje chacha moje tax wo ho MPP ni pa bonefo we die MPP Akufuado achim mafia MPP we die achim ni bia ni obenya post o Ghana in my watch. I will make it happen. The Almighty Twene Jonas will make it happen. Obaso anu a share no krenti ze de bia moye no anti na pache wa mu mesi hospital no edwiri guo omo fa ho enne won se mu na America ena mu se mu stroke na wo daga na kranka ye de hospital de treat no ne de bibiduro ene enobaye se fa ho hwew da bi abroche ne de waba because esi ano me say om de tupu nyina beto ne minim tutu aduboni a ebika wa no ode kokrometi kire obi so a ka hu se won nsafo na aka nyina kire wa awo so oyefo nsa no ahwe won so de konfo boni ka se kromu a otimbi na ya de wo a protect ka kwan bia won kwan maka bia won kwan nyamisha broni heaven amna ani papu put and time to say what say you can you know the private jet him now blow $10 million a day. Come on hospital cry went to MCB. Now the Jimmy assessor a youth now or more condoms bonnet no all crans so free broche. Emma on Kwasia money in Abenum. Na Ghana ni no ni abusuani bia wa broche no onu mom condoms bonnet. Abra ye election ya na nkese ye beto aba na nkese mo ye ni papa mo pretend ye ni papa
ni yedi Jimmy koto abama mu no afei na mu di nipa bone chese mu munya ya mbekuye na munya ya mu ko bekuye anya asantini kura na ya boa nya kanini na ya boa ka hwan pa na mu ba obeba besuso mo so hwan anya omo na ya mwa ombeba be MPP sema nka hwan pa na nyansa da ntima wodi galamsese ni nsuo na wote wo se chichi ne makogum na wo ba obeba be baaje so anya asantini na ya boa kanini buna hafofo ne eastfo ne westfo nkwasiafo no ayi for southfo no omo na ya mwa na MPP sema nka hwan pa na adwene da ntim wo di boni we na wo ba omia boa na ba obekwa kodi na chi anya mu na Jimmy hwan pa na wo se ni kro mu nso se onkonum suboni nkowu na wo ba obedi wachi abo aje so se be kun mo hwan na be sa asiame akufo an wo mantuni fo am na so nyansa mema bia kokuna si ato aba no me ka kire mo se ma Jimmy man bana obia mantuni fo am na so nyansa mema bia kokunu anse ni ato aba se ma Jimmy me ka kire mo mu ka kire so fa Kwasia nya obia no nkoni fie asiafo na mwan na mgana o mati akwachi no Kwasia wa ban so na mwan abewie o man ni nyina obi asika mwan na achi no Kwasiafo mwan na tuma akwachi na mwan am wafia fi stupid people Kwasiafo mu na mo se mo chichi innocent people na o mo nya hwe no Kwasiafo stupid people akufo adu ni chance 2 million wo tanta wanim se aponchirani aboa ubewu obonim wo bronsem jemo be ko medonyame Kwasia wa Ghana fo akom saa wa omo konfo ba wa mia adwuma mampanyini bia ni Ghana wa ba wa se o man ti se woda hwede odi Jimmy se o man akoduru apoa wo ba na dollar da sai unfi ate Kwasia mpanyini stupid man na dollar da sai unu teni ya bua no ye be chi dollar aduru sai Nkwasiafo hwede maye kro now Jimmy who we outside Jimmy kwa kwachi innocent person who fi Kwasia bi bat sell abuaba stupid boy stupid man me be twa broche wa broni Kwasi broni na mudi mu Jimmy be guni kro me be twa ni nsu akire wo ni nsu ani the color of the water and the color of the sky are the same because water has no color and mwa nsu adaka kwa hu obi anthropology hu odi e don emro ka kwa ka bi ahia ne nkoye de wa Jimmy bi ni concrete no bi ni abo no ni akofa de aye ka kwa nsu ne da no nsu ne da wura mo so hu the color of the water and the color of the sky are the same mami nyina ni say mami mura ni say na me nkotwa nsu ni kire mo real quick na he Kwasi broni krom nsu ani na mo hu afia free stupid people ami akufo anu no Jimmy obewu me ka kire no na busuafo mantunifo akufo adu wu ami anu makokuno me ka kire mo ma Jimmy pa munya no nyimi okuronum se pa okura no Jimmy a me memo obi akokuno asia mfi wo Kwasia sa junkie man wo ma medi bone na wo Kwasia na obi atikrom osuro da ma ka se nipa Jimmy on Kwasia mfi stupid man abuwa wo de nya boys na obi ankoni fie Kwasia ba wa mi adwuma amomo na sa de Jimmy sisom kogu police station aboa uni twase 2 million Kwasia bi ba tsewo amenyina ni sese mehu nsuo na ma mfaka ni sei na mentwa nsuo ni asia wa amobra sa chiche Kwasia mi ame criminal se menso mechi innocent people kogum Kwasia criminal ho na achewo wa be wia yesika nyina ho na achewo aboa ba sorry mo ba chen ka kwa mi ya shia ni onkunya me sha broni eni ya de aye sorry mo ba chen eni ya ai cross walk no o pese o twa ka kwa ni ba decide e wo ensuo na da no na both gum the color of the sky and the color of the water are the same because water has no color aboa Kwasi broni krom construction for one year John nya sure say ma be gina hai omo me hard in there omo dia age hoti omo ye adwuma woni na ye adwuma no odi bibini nu ya no wawa odumma hogani ona kotowa
ase broni oye adwuma forever na me hia broni odi bebe ni nua no na omo de to danger ne chese danger construction personnel omo ye adwuma na bebe ni nua ne de aye nkonwa asisi ano na mo na wotena so free bibia e free abrochire class don get me wrong nsu ani fe pensu ani fe ti wa kofu ado no mo nka kire no se wanyai boys na mo bia mpeni ba bia nante se untimi nche kronfo a enye obi asem fa musuo fa Kwasia ko na me ka cho se nua ne dia test utimi fa so no across ni nyina bibi ni nua no wa oduma ogani e bedru ade omde ya no any a special bicycle kwan fafa we any story I trend on social media so I dey bia beso mo channel yi so na se na be so no make sure so like, share and subscribe se na be ya all of us on side bit make content bi ahwe makram